Kiharo-ini kia Mariachoni wodi-ini ya Mariachoni Moro ni kuo igongona ria gutuga athaki ritabaneirio. Mugeni wa gitio ari muhaririria wa mbitika ici mbunge wa Moro Kuria Kimani. Hii maneno ya tournament hii tulikubaliana hawa vijana, kila mwaka tunakuwa na tournament, na ile ya mwaka jana ya mwaka huu mwingine inakuwa mzuri kuliko ile ya zamani, na sio pesa ya serikali. Mimi na nimejipanga, mimi ni mkulima, nikiuza kuku kidogo, nikiuza maziwa yangu naambia mama nipe hii kidogo niende nikagawane na mama wangu na hawa vijana wetu katika sports. Timu makiria ma 50 kuma wodi inya nicio iranyitire itemi muthako-ini wa mubira wa maguru, kuria timu ya Blackpool FC itugitwo ta njorua ya mbitika ici mwena wa rume. Tournament ni yakorwo successful pio kuma riria twakorirwo twi na kiambiriria kia games ici, na nitugene rita ria keri tukoretwo tugicinda tournament ino. Last year twari na tournament yote ino bado, na twafaurire gukorwo nyingi tugicinda, koguo ni rita ria keri turacinda mfululizo tournament ino. Naguo mwena-ini wa airetu timu ya Moro Community FC niyo itugitwo ta njorua thutha wa kurikia iri namba 1. Game irari njega ona gutuika kurari na challenges kidogo no ni undu wa gwitikia na gwitikia timu iria twi nayo nikio turonire uhotani uyu. Athaki aria maranyitire itemi maugite mbitika ici nicimateithitie na njira nene hari gwithemana na uhuthiri wa dawa cia kurevya, na uho magethema na migendere itari na kiguni ihinda-ini riri mathukuru mahingitwo. Turakoretwo na imwana nyingi ciurire kuria njohi-ini dawa-ini cia kurevya, no riria ciraigure tournament turacicokaniririe, turarugamia timu, na nginyagia thaa ici ni uraroko na mwana kecho ario ikinya kinyete mbere na ni uhotete kumuruta maundu-ini mau mothe. Ageni mathiete thiguku kuria aciari ao na ithuĩ aria tuonekire tuoka, na go hope all the best. Timu ino irokirire ni ya Community Ladies FC ni guthi na mbere na gutire hindi kagwa thi, niyo ikuthi icangarare ikorwo nyota ya Moro. Thengia wa mubira wa maguru, athaki aria maranyitire itemi muthako-ini wa ndati, puru, chesi hamwe na volleyball ni matugitwo kuria mainukitie iheo cia mbeca baribari, mibira oro hamwe na uniformu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.